Glory International Ministry. La sizokhuluma ngezwi likaNkulunkulu ekseni emsakazweni isibuko FM 97.1. Siyanthanda kakhulu, siyabingelela kakhulu umphathi uProf, sibingelela abahleli bohlelo, umphathi wohlelo nabo bonke aba-responsible naba in charge of yonke into esiyenzayo. uNkulunkulu bathandwa uyanithanda futhi uyimisele ngani. Ake singene ezwini likaNkulunkulu namhlanje kuseni. uJohn chapter number 14 verse number 1. uJesu uthi inhliziyo yenu mayingakhathazeki, kholwani yimi nikholwe nawo baba ungithumile. Uyabona masifunda lelizwi siyakuthatha mzalwane wami sikusa ekuthaneni kwase kuyinsuku ezazandulelwa usuku la uJesu ayezokhashelwa khona, ayezobethelwa khona, efele zonke izono zabantu. Le chapter masifunda abantwana benkosi sithola ukuthi uNkulunkulu lana uJesu wayesefuna ukuveza ulwazi lwakhe kubafundi bakhe, and uma efuna ukuveza ulwazi kubafundi bakhe uyenza ukuthi kube khona isimo esikwenza ukuthi ube nemibuzo. Uyabona uJesu wayekwazi ukuthi enza abantu baveze ukuthi bacabangane enhlizweni zabo, kube khona isimo esinzima. Uma nje uthi ngiyahamba manje, uthi ngiyahamba ngiyanishiya, uintroduce isimo esizobenza babe nama questions ukuze ezokwazi ukufaka impendulo ngendlela bona babuze ngayo ukuze babe neunderstanding yena afuna babe nayo. Uthi ngiyahamba, sekuyaqala kuvela abantu akade bekuthatha kancane ukuthi ukhona, abantu akade bekuthatha kancane ukuthi uhamba nabo, abantu abekade bengayithathi serious into akade yisho. Washintsha itone uJesu uthi madoda ngiyahamba manje. Ngoba kwesinye isikhathi into ehlala ikhona uyayibukele phansi, kodwa uma seyilahlekile uyarealize ukuthi semqoka. So uJesu ukukhuluma lamazwi kubafundi baqala basukuma manje, bayabuza ukuthi uyahamba, sizosala senze njani, sizosala ngoba makubonakala kuyathola ukuthi abafundi babenganayo imali yokuzondla, babondliwa uJesu. Uyena obathengela ukudla, uyena oyedila nokuba transport, uyena oyobaba kubone ba provide yonke into. Namhlanje uthi finish ngiyahamba. So umethi ngiyahamba uJesu ekhuluma nabafundi bakhe, kube sekuvumbuka imibuzo ke manje ukuthi uya kuphi. Uyabatshela ukuthi indlela niyayazi, bayabuza ukuthi indlela siyazi kanjani indlela, sikhombisa uNkulunkulu basimazi. Enye into eyenza ukuthi sibone ukuthi uJesu wayefuna la ukubavezela ulwazi ngokuthi abafake esimeni, ngoba kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyakufaka esimeni esizokwenza ukuthi ube nemibuzo ukuze aphendule leyo mbuzo ebese wena umazi kangcono. Bambuza imibuzo abangakaze bambuze yona ngenxa yesimo abafake kusona ukuthi ngiyahamba. And base bebuza le mibuzo sekuyasa kubona ukuthi uJesu angiyona ipolitician, uJesu angiyona umuntu ozobusa emhlabeni, uJesu angiyena umuntu ozogcwalisa izikhwama zabo ngengcebo yasemhlabeni. Useyabaphendula bathi uyapi, sitshengisa indlela siyazi. Uyabatshela mina ngindlela neqiniso nokuphila, akekho zaNkulunkulu ngaphandle kwami. Uyabona ukuthi sekhuluma nabantu abaserious manje, ngokwesinye isikhathi uyahlale nempendulo, uhlale noNkulunkulu ekhona kuthi ilanga liyashisa zonke izinsuku kodwa abantu abaliboni, abalibuki, kodwa mhlala mbozwa inyanga bonke abantu baqala baphakamisa amehlo, ngoba uNkulunkulu nayo lento yokwenza ukuthi introduce isimo esinzima kuwe esizokwenza ukuthi ube nemibuzo. Masubuza le mibuzo ukuze akuphendule uNkulunkulu, akunika ulwazi oluzokwenza ukuthi umazi kangcono. Uthi niyamazi ubaba, bathi simazela sitshengisa ubaba wakho ukuze simbone simazi. Uthi manibone mina nimbonile naye ubaba. Aphinda athi mina ngindlela neqiniso nokuphila. Bathi indlela siyakuyazi kanjani, uyapi Jesu, sofika kanjani la ukhona. Uthi madoda sengihambe nani sonke lesikhathi kodwa nazi ukuthi mina yonke into engiyenzayo angiyenzi ngokwami kodwa ngiyenziswa ubaba ophila kimi. Uma ke nazi mina nobaba niyamazi, umuntu owazi uJesu uyamazi uNkulunkulu, ngoba uma ngazi indodana yakho ngikwazi kahle wena ubaba wayo oyikhulisayo noyinakekelayo. Uthi ngiyahamba, abesethi inhliziyweni mayingakhathazeki.
emhlabeni khona ukukhathazeka abantu baxakekile namhlanje ukuthi izinto ayilungi izinto azenzeki babodwa abanye abangena kuma organizations athatha impilo zabo abashiye bengenalutho babodwa abanye bahambe bayojoyina kuma-cults umuntu abuye la elokishini engazathi usenemali kanti udayisa umphefumulo wakhe uthi uJesu ayingakhathazeki inhliziyo ngoba inzima indaba yenhliziyo ekhathazekile umuntu onenhliziyo ekhathazekile utholakala enza izinto ezimangalisayo ngesonto umpostoli kade Shumela ukhuluma indaba ejulile uthi kwasukuma abantu besifazane abanenhliziyo ekhathazekile abavalelwe ubupha abavalelwe indlala mabevalelwe indlala nobupha kwavuka ukukhathazeka enhlizweni zabo behlele engabe bayosebenza engabe bayophanda ngaphandle bayolungisa izinto lithi iBhayibheli lami benza isinqumo sokuthi hayi sizodla ingane zethu soqala sipheke le yakho uyabona inhliziyo ekhathazekile igcine seyenza nama decisions are desperate awusakwazi ukudecide ukuthi lokho angikwenzi lokho angeni ikolo wenza nje uvuma zonke wenza yonke into eyenziwa yibo bonke abantu uthi abadecide amakhosikazi awu2 evalelwe isimo engaboni ukuthi kunento engcono ngale singenza kanjani lobubo mngakulithi bahlala phansi bayiqoba ingane bayipheka bayidla kwahamba kwayobikwa enkosini kwathiwa sidlile yami ingane ngoba sivumelene nalo mase kufuneka kudliwe yakhe akasavumi uyabona ukuthi isimo eSouth Africa sinjalo uNkulunkulu nayo lento yokuthi athumele isimo ukuze wena uzomazi kangcono unayo lento yokuthi athumele isimo empilweni yakho musu ukudidiswa isimo musu kuyobuza abantu ngempilo yakho musu kuhambe uyofuna impendulo kwezinye indawo buza uNkulunkulu wakho ukuthi uNkulunkulu waye izinto zinje empilweni yakho kufanele ngenze njani babuza yena abafundi mebatshela ukuthi uyahamba kuJohn 14 babuza yena ngoba babehleli naye uthi meqhubekela nalencwadi kaJohn 14 mebatshela ukuthi inhliziyo yami ingakhathazeki ukuthi kuyofika izikhathi ezikhathazayo ubatshela nangomoya engcwele uthi into ezonisiza ke into ezonisiza ukuze nihlale ningakhathazeki umoya engcwele uthi kujabuleleni ukuthi ngiyahamba akuthokozise ukuthi ngibuyela kuBaba ngiyababona ngamehlo enhliziyo ukuthi amehlo abayesevulekile okumemezela icuriosity ukuthi isimo sakho sizokuvukuza ukuthi uqala ukhulume noNkulunkulu ngendlela okumele ukhulume noNkulunkulu ngayo isimo sakho size kuwe ukuzokwenza umusho kuyobuza abantu ngenhliziyo ekhathazekileyo inkathazo selimaziwe nguJehova buza uNkulunkulu ngesimo sakho Baba uma ngiregister university ngaphendula ngenze njani uma ngifuna ibhasari ingahlangani uma imali ingahlangana ngikwazi nokuthengisa ingane ziyakhala abantu abasebenzi umyeni wami akasebenzi umfethu usanda kuphelela umsebenzi uyena yedwa osebenzayo la igcekeni uthi uJesu ayingakhathazeki inhliziyo yenu uma batshela lawo mazwi wabenzela ukuthi bambuze sibona uFilipi wakwezwapho uFilipi ekhuluma eBhayibhelini sibona uThomas beqala bekhuluma ngoba bavukuza ngalesi simo ukuthi baqale bakhulume babuze imibuzo uNkulunkulu wethu uNkulunkulu ofuna simbuze ngoba uBaba kuyahlalwa phansi noNkulunkulu ukhulume nawe uthi uNkulunkulu nazi izimo zinje uthula uthini uNkulunkulu makunje njengoba wenza noDavid uDavid wayebuza uNkulunkulu wayengaye empini engaqalanga uNkulunkulu wayengabhekani nesimo ngamandla akhe benzosho njalo umlaleli uhlele ekhaya ulalele ukuthi ithini inceku ekhuluma emsakazweni ngithi inhliziyo yenu ayingakhathazeki kwasho uJesu ekhuluma ngoba uyabona umuntu bekhuluma kanje usukazi ukuthi yena uphethe into esebenzayo uphethe into esiza uphethe into ezoba isisombululo uhamba nabantu abathwele uyabatshela ukuthi inhliziyo yenu ayingakhathazeki ekhaya kaBaba kunezindle eziningi uma bekungenjalo bengengisho ukuthi ngiyolungiselela ngoba uNkulunkulu onjalo uNkulunkulu onohlelo uthi ke kujabulele ukuthi ngihamba ngeBaba ngoba ngizomthumela umoya engcwele uyena ozomfundisa konke uyena ozohamba lani kukho konke impilo inezimpi uzalwa uziyofa impilo inama challenges inezinkathazo uzalwa uziyofa noma ngabe uyabaleka lokishini uyohlala
uyohlala esentini usoyifica inkinga zakho khona omunye okhulumile ku TikTok wathi ungabobona umuntu ngoba nezimoto enomuzi enayo ukuthi bese uyitshenteni impilo yakhe ayina inkinga impilo yakhe inezindleke ezilingana nalempilo ayiphilayo unezipho ezilingana nalempilo ayiphilayo mhlawumbe mangase wena uye kuleyo mpilo angeke usurvive ngisho 5 minutes ngoba wonke umuntu uthenjwa ngezipho ezithize nawe la ukhona unezipho othenjwe ingane esikoleni kunezipho umuntu omdala kunezipho ugogo nomkhulu kunezipho kodwa uthi uJesu ayingakhathazeke yena inhliziyo futhi wayekhuluma ngabantu ababenhliziyonye ababebhekana nezimo benhliziyonye ingakho namhlanje sikubuyisa mzalwana ukuthi sisakulowo muzwa sisakulesigi sephasika sisakulomuzwa ukuthi sikhumbula ukufa nokuvuka kwenkosi yethu ukuthi webazalwane safelwa khona indoda eyahazulwa khona indoda eyabethelwe esiphambanweni yabeka ukuphila kwayo phansi yayishaza gcwala isibayi inkomo ukuze silobole isithengele uNkulunkulu sathengwa ngenani eliphakemeyo uthi ke ayingakhathazeki inhliziyweni ngoba mangifika kubaba ngizomcela uthathumela umoya engcwele umoya okuhlakanipha lo ekufuneka siuqeda wehlele phe kwezingane zethu umoya engcwele umoya okwazi okumesaba uNkulunkulu lo kumele simcela uNkulunkulu akawehlise phe kwesingenzi noma kanjani ngoba sinokwesaba sinokuhlonipha uNkulunkulu umoya engcwele umoya bazalwane umoya wesambulu umoya we-understanding ukuthi mawubhekene nesimo utatazeli ngoba uyamazi uNkulunkulu uyakutshela ukuthi wena njengomntwana kaNkulunkulu uphuma kanjani kulesimo ebese ke kuba umoya wamandla haleluya uma kuthiwa umoya engcwele umoya wamandla kusuke kukhulunywa bazalwane ngamandla okudlula la wonke umuntu engadluli khona ingakhethi inhliziyo mayingakhathazeki ngoba ngiphathela into esebenzayo ngiphathela into enosizo ngiphathela into ezondlulisa la ngadluleki khona athi noma ngene emanzini amaningi ukuminza noma ngene emlilweni aniukusha ngoba mina Jehova uNkulunkulu ngihamba phambi kwenu wayobuza abantu ngempilo yakho wayobuza abantu ngempilo yakho wayungabuza uNkulunkulu wakho wayungahlala naye kuyahlaleka naye bangwena uthatha isihlalo usibeke phambi kwakho uthatha esinye uhlale kusona uthi uNkulunkulu hlala kulesihlalo ngicela sixoxe ukhulume noNkulunkulu ngicela ungiphe ukuhlakanipha ngicela ungiphe ukuhlakanipha ngicela ungivula amehlo ngicela ungihlanganise nabantu aba-right abazoasharisha kwi-destiny ngicela ungiphe amandla uthi izwa limazi umoya engcwele kodwa nina niyamazi ngoba uhlala kini ekholeni incwadi mangifunda kuona uJohn 14 uthi ogcina izwi lami ahlale ezwini lami uthi ubaba uyakumthanda kusho uJesu ekhuluma nathi singabantu uthi umuntu ogcina izwi lami ngiuJesu uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba uyakumthanda uthi siyakwehla sihlale naye uma usuhamba noNkulunkulu ukwazi ukungena ezimeni okuthiwa ngenwa kuzona kuphunywe ukuphila wena ungena uphuma uphila ngoba ingqondo yakho idla uNkulunkulu iphila uNkulunkulu elithi iBhayibheli guqula isimo ngokwenziwa ibe yintsha ingqondo yakho into enza ukuthi inhliziyo yakho ikhathaze uhlala kakhulu nabantu abakhathazekile nikhuluma ukukhathazeka nikhuluma izimo niworship isimo nize nifike la khona nithi asesidla ingane zethu ngoba into yabenza bayidla ingane is because babe yimpuputhe bobabili behleli kwi-depression naku-anxiety behlohlana njengabantu abasha bahlala emakhoneni bahlohlana ukuthi benze izinto eyi-wrong bephila impilo engayiphambili ngoba bafuna ukuya kuNkulunkulu beyothola ulwazi lwempilo ukuthi kwenziwa njani uma siphila emhlabeni onje la kunotshwala left right and center la khona kunokufa left right and center kulezinto kugcwele i-prostitution abantu badayisa ngemizimba abantu benza noma yini ngemizimba yabo bayayidicilela phansi ngoba abambuza uNkulunkulu ukuthi senze njani makunje ngikushiya nalawo mazwi John chapter 14 namba ufunde ekhaya uyilento abantu ohlala nabo abayiyo angeke uveze ithele engafani
nalabantu ohlala ubalalela angithi manihleli niyahlohlana phoso kwenze njani kuyaphilwa emhlabeni wena wenza ingane ayikho enye indlela indlela iyona le kufuneka senze kanje kuyahlohlwana nihlohlana niseweni kuthi wazifa ngamvunye ngoba uNkulunkulu akekho umfundisi akekho ebandleni ani-attend imvuselelo ziyahlelwa nifike ukuba nizothola izwi nivula ingqondo ngoba izwi likaNkulunkulu liwukhanya kwabantu ukukhanyi konokuphila mawufunda uJohn chapter number 1 uthi ngindlela neqinisa akekho oza kubaba ngaphandle kwami umethu indlela uqonda ukuthi uyisolution umethu indlela uqonda ukuthi uyisombululo kade kwakulindi ukuthi uyofika nini uMesiya usefikile uJesu uphupha kanjani uJesu esekho nathi bonke abamamkela abe inkosi nomsindisi baphiwa amandla bababa abantwana bakaNkulunkulu laba bangazalwa ngantando yendoda nagazi kodwa bazalwa ngezwi besosho lakho ekseni kulesi sikhathi kumuntu olalele ku9:59 AM emsakazweni isibuko sezwe 97.1 usalalele ekhaya mzalwane wami kuyiphasika kusasa nathi siyi-throne of glory siyakubiza lapha eduze kwasemaphalini ukuthi uze enkonzweni uzohabula uzothola umkhombandlela ukuthi izinto mayibheda kanje uNkulunkulu uthini bambuza abafundi bambuza wayebese yabaphendula ukuthi angihambi nje kuphela ngihamba nje ngoba ngiyonilandela ozonisiza omunye umsizi onjengami ozofika nenze nangaphezulu kwengikwenzile sisho njalo kwenamlaleli ikona lokho umgogodla nokudla kwalomyalezo esiudlulisela kuwena ulalela ekhaya ukuthi ungazibulali wedwa ukhona uNkulunkulu onempendulo ukuthi nje inkinga yakho uhlele emalahleni inkinga yakho uhlele wotheka isimo ushiswa istress wokhele noma wothe istress njengomuntu ehleli ngaphansi kwelanga istress yakushisa anxiety yakushisa idepression yakushisa ngoba alikho izwi kaNkulunkulu elizophephetha lokubopheka kwengqondo udinga izwi kaNkulunkulu elivela njengokukhanya ebumnyameni ukuthi uyi-metal dawn uNkulunkulu owazi ukulapha ngisho imithambo phakathi engqondweni akwenza ukhululeke uDavide uthi mayebhekene nestress ahamba athi injongo yami ukumkhonza uNkulunkulu ukuba semasangweni emagcekeni endlini kaJehova ngoba kwakuyinkosi yayihlala ihlaselwe istress ne-anxiety kodwa yayilwa nalezi nabisisa amazwi ami ngithe inkosi yayihlaselwa istress ne-anxiety kodwa yayilwa ngezwi nangezethembiso kaNkulunkulu ukuze akunqobe konke lokho wena ongilalela ekhaya mhlawumbe uyafuna ukuthi wazane nathi kangcono uyafuna ukuthi izwi likaNkulunkulu likusize kakhulu empilweni yakho ungangithola WhatsApp inamba yami ithi 065 195 4135 ngikhona na TikTok i-TikTok page yami uSikhumbuzo Shares ngikhona na YouTube mawune TV ekhaya eno YouTube noma efonini yakho useshe uSikhumbuzo Shares kakhulukazi ku Facebook bantwana benkosi uSikhumbuzo Shares sishayelela lawo mazwi ukuthi inhliziyweni bakwethu mayingakhathazeki asikholwe uNkulunkulu sikholwe na izethembiso zakhe ayingakhathazeki inhliziyo yakho uze uyohlala nabantu abarong uze wenze izinqumo ezirong ayingakhathazeki inhliziyo yakho siyanimema futhi kakhulu bazalwane kusasa enkonzweni ye-Passover silapha yana eduze kwasemaphalini khona indawo ethiwa extension 1 khona indawo ethiwa isemaphalini lapho ubuze nosomateksi bayakwazi emaphalini ecafe lapho kwasha khona imoto uma ususemaphalini uyehla nje uTotal Garage no Boxer ungene ngomgaqo lapho udlule lapho eUsafe ePlaza wehle uzodlula ijabulile la udlulele isonto elinye khona bese uyafika lapha emaphalini ngemuva kwasemaphalini isonto lilapho inkonzo yangena kusasa ngo5 ntambama ngolesihlanu inkonzo iyangena ngo10 ekseni nangesonto iyangena ngo10 ekseni ngomgqibelo inkonzo iyangena ngo5 ntambama siyacela ukuthi ningaphuthelwa kuzobe kukhona nokuya ngasethunjini ngolesihlanu ngo10 ekseni nifike bakwethu enkonzweni ibandla iThrone of Glory International Ministries umpostoli Makhuba nebandla iThrone of Glory bayakumema enkonzweni iPassover Conference ezoqala ngomhla ka2 kuApril kuya kumhla ka6 kuApril kuwona lo nyaka ka2026 sizobe sikulindele
uNkulunkulu abe nawe futhi aqinise ngezikhathi zonke. God bless you. Amen. Amen.